Ekukhona abantwana awutshele mina. Uyakwati na kulaba se-repair lost body tissues. Buyini ke lokho nkulunkulu? Ushobisele maqathela asalahlekile emtimbeni. Abuyiselwa ngani? Uyabona ufuna kwathi lokho nathi akulugcwele amaqanda. Ungiphobotele nje uphobote ubuye ufake lathi ukuthi hana kuncane lethi umunye lokupheka lana. Jeremiah nangabe lencwancwa le ikwehlula. Uboyekela lokudla uyeva kunamaqanda angathosela wena mina. Okwala abantwana wena ngiyakubona. Akusidudla lesikhulu kathi. Inkinga yakho unangcwangco lethi umunye odlayo. Akusinto ekudliwa umuntu le. Mina ngingumnumzane wonke egatsheni bangamangala gatsheze adle le nto le. Utho ungezelele Jeremiah. Ngesidudla na 21 mina. Ukudla lento le ngishoko labo maqanza lokwana lokwa ngawo usidudla lesikhulu nami ngangiyawesaba la yana. Jeremiah. Ngabe lo mango lona usaba mina ngesondlo ukuthi aniva noma kuthiwa stop gender based violence. Lo mango ngawusaba mina. Aniva noma kuthiwa gender based violence. Aniva Jeremiah yeah. Ngoba ku gender based lento